terpedale we pake ilmu bersekolah, pikirku tamah betakeda, mana tali aku bayarku. Si pudah niloni dari tareng ibadah tetap alam lawa mahilan perasaanmu. Hari ini ku harap berubah, kai pedilang tak betakeda, narumilan si tuju bayarku. Bernilai ibadat ika ajar marah sunah, oyala tempat jenujung nyulu, mana tamanya kita kati mutua ke oya itu susah temas geredemu bayarku. Dele penadi si perlu kita ubah, kita tahu gelah rukun sepapa kau reroatmu. Demu bahagia kita iwan sarama, si kurangi emah betakeda, syarat dulu bayarku. Kita salah kita bersama, papa buat simu tentu. Kita salah kita bersama, papa buat simu tentu. Pertama beriman yakinkan Allah turah, sarami sunat tuntunan muridmu. Ibatihi hukum makruh huruf ubah, si halal ipera betakeda, enti sana demu bayarku. Kedua semiang si perlu turah tetap ika itama hari silima waktu. Si kami anjuran ibuatan urung jamaah beruku mersah ipera nama ilmu bayarku. Ketiga amainai kasih turah entimu pirahi wani dadamu. Opat jematu aku kita si berjasa payah, ke oyamu nalah susah sakit untungmu bayarku. Kenduri berguru urum ajar marah turah, ken
berperah betakeda kedeli peringitmu bayaku kesalah kita bersama papa buat timu tentu kesalah kita bersama papa buat timu أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Ibnu Nurdini menjadi istrimu dengan mahar 10 gram emas. Saya terima nikah dan kawinnya Ibnu Nurdini menjadi istri saya dengan mahar 10 gram emas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ورفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يوم سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini apa nih tombol ya? Itu di rumah aja. Bisa juga sekalian. Pak sekalian semua. Tolong udah apa? Itu Pak ya, tuduh ini. Enggak, apa pakai? Oh gelas. Gelang, oh gelang, gelang cuman gelang. Salah tuh. Lihat anak mama di kanannya. Jangan tekan. Sudah ya. Jadi demikian acara kita, Bu. Mungkin banyak kekurangan kami sini. Maklum ini bukan rumah kami ya, rumah pemerintah. Nggak ada yang hidang kue. Ini mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq. Salam. Oh, kuning ya betul. Kuningannya pegang. Ya. Kira di kos. Enggak, Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Bapak ini lagi nih, Mas. Dua, tiga. Satu ya. Pengantin lagi. Tuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Nanti pilih ya. Nggak usah dipilih-pilih pun ini udah. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Biar banyak ya. Pelaminan sana aja. Satu, dua, tiga. Udah sewa pelaminan, fotonya di sini semua. Sama Saya.
Itu dia saja untuk bersama keluarga musik di kesempatan Antar ya.
yang